Allahu Akbar, Allahu Akbar. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel âkıbetu lil muttaqin ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Elhamdülillahillezî halaqas semâvâti vel arda vel can ve nevvere kulûbe bi ehli't tevhid vel iman ve ersele rasûlehu bil huda ve dinil hak ve mevâgidi ayatil Kur'an ve kemâ kâle Allahu subhanahu ve teâlâ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bu fani dünyanın hem ahiret dünyasını yaratışı. Dünyaya bütün canlı hem cansız mahlukatını terbiye kılıp, Adam balasını bütün mahlukattan üstün itip, akıl nimeti bilen nimetlendirip, dünyaya fitri iman bilen, Allah'ını tanışı bularak, fani dünyaya yaratışı, dünyada bendelerin rızıklandırışı da, hareketlendirişi de, hem ey bendelerim, birilgen kıska ömrünüzni, sanavlıkın hem tünlerinizni izgilik kılıp, günahlı işlerden tıyılıp yaşagız deyip bizge büyük terbiyesini jitkirişi, bu fani dünyanın hem ahiret gününün büyük hocası Allah subhanahu ve teala'ya ikşi şükranalarımız, hem de sana maktavlarımız, hem rahmetlerimiz bulsa idi. Fani dünyaya rahmet bularak jiberilgen, ümmeti işin bütün ağırlıklarına tüzüp, sabır itip, üstüne yükletilgen peygamberlik, resullik vazifasını jitkirir işin jiberilmiş ahiret gününün büyük Resulü siyikli Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge salavat ve dualarımız erişse idi. İki cümga arasında yaktı dünyadan Allah huzuruna kuşken barşa mümin Müslümanların da Rabbim Allah günahlarını kişirip izgiliklerini arttırsan idi Rabbim. Bu cümga günlerin Allah Rabbimiz mübarek kılıp tenlerinizni taharet gısıl ile paklap Allah yurtuna bu ibadethanega jiyilgan hürmetli muhterem Müslümanlar, dinimiz İslam dininin kurkem selamı bile sizni selamlayız. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah subhanahu ve teala kileşek cümgalarını da tanışlık bilen, iminlik bilen, hayırlısı bilen Rabbim kurige barşabızga nasip etseydi ya Rabbi. Hürmetli din kardeşlerim, elhamdülillah, her cümga sayın indi bundan minberden kurine kişinin küpme jiyilganlığın meşitlerimiz tulu, birinci etajına tüvül astağı etajıda indi subhanallah, din kardeşlerimiz cümga namazına kileler, katnaşalar, meşitke Allah yurtuna mehabetlerimiz nıgı, haminde elbette birbirimizge hürmetimiz nıgı, şu şimdi bu talşık, anlaşılmavlık bulgan vakitlarda birgeleşip Allah-u Teala'ya duada bulsak, Allah subhanahu ve Teala'dan tanışlıkını ili bizde, hem barşa devleti bizde tanışlıkını sıra birge duada bulsak inşallah hayırlısı. Çünkü cemaat bilen kılgan dua ol, Allah Rabbimizin Resulünün hadislerinden bile biz kabul bulatırgan dualar cemaat bilen elbette Allah'tan sırasak. Hürmetli Müslümanlar, bu cümga vaazında sizge siyikli Peygamberimizin bir hadisini isinizge çürüp kitesim kile. Küplerimiz belki biledir. İske alı bulsun, iske çürü bulsun, tekrar bulsun. Bilmevşilerimizge elbette bilu bulsun inşallah. Şuşulay meşitke Allah yurtuna kilu, cemaat namazına kilip katnaşu, Allah yurtuna mehabet bulu hakkında Resulümüz aleyhisselam aldığı bir hadisinde bizlerge bulay deyip
aytgan. Ve kâlen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem seb'atun yuzilluhumullahu fi zillihi illa zille. Kıyamet gününde Allah-u Teala'nın şundi ısı mizgillerinde deyip aytiginde hadislerden anlatılgança adam balasının başından tübesinden kıyaş 1 metre yakınlıkta deyler galimler. Yani bugünkü günde mine biz indi kıyaş milyonlagan şakırımlar Irak'ta bulsa da ısı günlerde indi tüze almay kişi nindidir salkın urun izli, komfortni urun izli deyip aytik kulega jirini izli. Kıyamet gününde Resulümüz Aleyhisselam hadislerindekile adam balasının galimler etkenşe 1 metre yakınlıkta kıyaş kişinin başına. Elbette adam balasının miye kaynağında şundayın pişken vakitte Resulümüz Aleyhisselam seb'atun 7 türlü kişiye Allah'ın rahmet kulegesi bula dedi. 7 kategori kişiye Allah'ın kulegesi bula. Salkınlığı, rahatlığı, Allah-u Teala'nın rahmet kulegesi elbette. 7 kategori kişiye bulaşak dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam yuzilluhumullahu fi zillihi illa zille. Bir nindi kulege bulmaganda, bir nindi koşu kaplanı urunu bulmaganda Allah'ın kulegesi bulaşak. Şuşu aldağı Türk'üm kişilerge dedi. Kimler onlar? El-imamul gadilu. İn birincisi. 7 kişinin in birincisi gadil imamga. Hakkını silevşige, şeriatını anlatışıga, hakkını yaşırmevşige, indi ümmeti işin birşilip, halk işin birşilip, adam balaların turu yolga iretirge tırışışı gadil imam. Hak dürüstünü anlatışı imamga Allah'ın kulegesi elbette inşallah. Indi biz sizin bilen barımızda bu kategoriye bu elbette kişi sebebine bulalmazka mümkün. Barımızda imamda bulalmayız, barımızda din iliminde kubitip alalmayız. Meğer birincisi elbette gadil imam, el-imamul gadilu dedim. İkinci kategorisi, ikinci türküm kişi ol da bulsa ve şebbun neşâe yani Allah yolunda birbirsin yaratışı yaşlar. Yani Müslüman bularak birbirsin yaratışı din kardeşler. Onlarını bir nesle birleştirmiyor. İlla meğer dinimiz gine, şeriatımız gine. Kan tuğanlarda tügül, yakın tuğanlarda tügül meğer yok. Meşitke kilip, indi namazda bulup birgeleşip, katnaşıp, bundan çıkkaç da aralaşıp, sileşip şunday dinin mehabeti. Allah yolunda birge buluları, birge namazda katnaşuları sebeple birbirini yaratatırgan din kardeşler. Yani elbette Müslümanlar. Bu Türkümge biz sizin bile kire alabız sizde yok. Çünkü biz sizni birbirimizge karata merhamet bulu kirek, yaratı kirek. Din kardeşim bularak ol benim için yakın kişi deyip elbette yaratı var iken bu Türkümge adam balası kire inşallah barımızda. Haminde alga tava Resulümüz Aleyhisselam yaş vakitinden, sabi vakitinden İslam dinine yakın buluşu, dinine irenirge tırışışı. Yani sabi vakitin, yaş vakitin boş oyunlarga nindidir gerekmegen eybirlerge sarf etmek kişi yok. Elbette yaşlığının kadrin bile Allah yoluna yakın ayırga tırışa. Yaşlığı bilen başkalar indi dostları, kardeşleri nindidir yal itkende, oynaganda, kilgende indi başka nindidir işler alıp barganda ol Allah-u Teala'nı unutmay. Allah subhanahu ve Teala'ya yakın ayırga tırışa. Şul sebeple elbette biz sizin bilen özümüzün balalarımızını, anıklarımızını, hem elbette özümüz yaşlarımız bu Türkümge de kire alabız iken Allah'ın kulegesine. Aldağı Türkümlü Peygamberimiz Aleyhisselam ol da bulsa dedi, meşitke mehabeti bulgan kişi. Indi barımızda inşallah bana ımtılırga tiyişli. Meşitke Allah yırtına kilirge tırışa. Cemaat namazına ımtıla kişi. Indi ile namazında buldu, cumgada buldu. İkindige de kilem deyip niyet koya kişi. İkindige de kilirge tırışa. Akşamına da mümkün bulgan kadar Allah Teala'nın yırtına mehabetinlik bulgan elbette meşitini yaratışı kişi. Biz barımızda bana ımtılırga tiyişli sizin bilen. Cumga namazına nişe gitip indi küp jiyilgan bulsak minegen kişi şulay yok. Elbette başka namazlarga da Allah'ın yırtı bu. Cemaat namazı 20 tapkır artığırak, savaplırak deyip Allah-u Teala'nın yırtına mehabetibiznik bulup cemaatlerge, kilirge tırışkan kişi elbette. Namazını cemaat bile okırga ımtılgan kişi. Bunlarga da biz sizin bile kire alabız. Bir nindi ağırlığımız yok. Hatta indi dünya işimiz var iken başka indi bütün bir vakitine bulmasa bir nişe namazına bulsa da kilirge mümkün kişi. Hamalga taba seyikli Peygamberimiz Aleyhisselam ol da bulsa indi
Үзенең шушындайын дөньяда яшәгәндә аны гынах юлына, нашарлык юлына шакырган вакытта да, зина юлына, бызыклык юлына шакырганда да инни ахафуллах, мин Аллаһтан куркам, бу гынахлы эш, бу зыян эш дип сакланып туктап калучы кеше ди. Ягъни дуслары бызыклыкта йөри кешенең, туганнары бызыклык юлында, инде алар бызыклыкка шакыралар, индиләр, әйдә ярар, аннары намазың, аннары гамәлең дип, юк, шул вакытта әлбәттә Аллаһ Тәгаләдән мин куркам дип гынахасыннан, бызыклыктан, явызлык, зина, гынахлы эшләрне читкә куеп, Аллаһ Тәгаләгә киресенчә якынайырга тырышучы кеше. Моңа да без сезнең белән ымтылырга тиешле. Иманыбыз нык булу сәбәпле шушындый дәрәҗәгә кеше килергә мөмкин. Иманны ныгыту өстендә, Аллаһка якынаю өстендә эшләү кирәк барыбызга да. Алдагысында сөйекле Пәйгамбәребез галейһиссәлам ул да булса, әлбәттә яшерен садака бирүче кешедер. Яшерен садака бирүче. Ничек итеп? Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен уң як кесәсеннән алып биргәнен суңы да белми кешенең. Ягъни шундайын ихласлык белән садаканы бирү кирәк. Мөхтаҗларга булсын, ятимнәргә ярдәм итү булсын, ниндидер инде авыруларга, Аллаһ юлына, мәчеткә булсын, мәгәр ихласлык белән хәйрен садакасын бирү кирәк. Закатын булсын, шундайын дөрестлек белән. Кеше күрсен өчен түгел, кеше мактасын өчен түгел. Бу бик юмарт кеше бит, бу әлбәттә мәчетләр салдыра, садакалар бирә, ярдәм итә дип мактасыннар, әйтсеннәр өчен түгел. Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен уң кулы биргәнне суңы белмәгән, шундайын ихласлык белән бирүче, садака бирүче кеше. Әлбәттә без моңа сезнең белән таларга тиешле. Үзебезнең Аллаһ тарафыннан бирелгән малларыбыздан өлеш чыгарганда тәкъва булу, ихлас булу, дөрес ният кую Аллаһ ризалыгы өчен дип, һәм әлбәттә шушындыйга ымтылу кирәк барыбызга да, садакаларыбызны бирергә онытмыйчы, Аллаһ ризалыгы өчен тапшыру. Алдагысында әлбәттә сөйекле Пәйгамбәребез галейһиссәлам инде ул да булса Аллаһ Тәгаләне зикр кылганда ди, искә алганда, дуа кылганда, тәсбихләр, зикрләр әйткәндә, шушындайын ихласлык белән Аллаһны искә алучы, Аллаһ Тәгаләдән куркучы, гынахлардан куркучы кеше, хәтта инде яше белән, ихласлыгы белән, күңелендә шундый рәхәтлек белән Аллаһны зикр кылучы ди. Әлбәттә, без инде моңа шулай ымтылырга тиешле, менә намазларыбызга киләбез, җәмәгать намазында катнашабыз, Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен җомга намазында бергә булабыз. Шундый ихласлык белән башкару кирәк. Бу гамәлләребезне соңгы намазым дип. Соңгы намазымны укыйм. Соңгы тапкыр Аллаһ Тәгаләне зикр кылам дип үтәү кирәк кешегә. Чөнки бу секундта, бу мизгелдә кешегә әҗәл, үлем килергә мөмкин, битте, китте соңгы намаз кешенең. Шуны онытмау кирәк, я Раббым Аллаһ, синең ризалыгың өчен ниятләп намазымны укыйм, соңгы намазымны укыган сыман инде ихлас булам дип, бөтен дөньясын читкә куеп, бу 3 көнлек дөньясын, әлбәттә 3 тиен дөньясын онытып, ихласлык белән ниятләп, Аллаһ каршына килдем мин, Раббым алдында басып торам дип, һәрбер эшендә, зикрендә, гамәлендә бик ихласлык белән башкарган кеше. Әлбәттә, моңа да без сезнең белән ымтылырга тиешле һәм булдыра алабыз барыбызда. Инде шушы 7 сыйфатның күбесенә ия булабыз. Булырга әлбәттә ия була алабыз. Шуны онытмыйчы, җәмәгать намазына да мәхәббәтебез нык булсын иде. Садакаларыбызны ихласлык белән бирергә тырышыйк. Бер-беребезне дә Аллаһ ризалыгы өчен ярату кирәк, дин булда булу сәбәпле. Һәм әлбәттә гынахлы эшләргә чакырганда Аллаһ Раббым, куркам, бу хата эш, бу гынахлы эш дип тукталып калу кирәк кешегә. Аллаһны зикр кылганда ихлас булу кирәк. Шул вакытта иншааллаһ Аллаһның рәхмәте белән юзиллухумуллаһ, Аллаһның күләгәсенә иншалла ирешергә без сезнең белән мөмкин.